Meghalaya Post.news. Menteri Rangba Kajala Konrad K Sangma mentaga singi ke pratarik unai wing Hajar Arpusan ulalej banyu kejar additional secretariat complex tura banlej sakhi ya kejing sedang ya kejing pentrei hak bala penlong ru ya kejing duai bekerpang na kebenta kejing tei ya keteki additional secretariat complex hadakop gre tura hagani kesingil pelong ru ya kejing te dau bilan bantei ya upaya baningkong jong keteki complex kabalong kesin jam ke bakongsan na kebenta kejing temu jong ke Sorkar Meghalaya bandang kentiu ya kijaka turikam batkumju ru ya kesensyar ke khadar haki benta jong ke Garo Hilsi Barok Kawai. Haba ajin kran hakate galempung Menteri Rangba Kajala Loong pementa kesengi dan hatura hak jaka kabaon sedang tei ka additional secretariat bat kani ka degesngi ka bekentang bat ka bekerpang hak balayo bantei yo Richard Banikong jong kani ka jingtei ulapun pauru ka jing songu ya kinong yalam niam ki bekentup yo Reverend Dilseng bat Father Janerius ki belawan banduai bat kerku ya kani ka jing sedang ya kani ka jingtei syusyu ula benram da ka baong ba jingla bantei no ya kani ka additional secretariat kan long ka jing mentoi ka bakrau na ka benta ki pajba ka berkamtam na kabenta kipan jong karidum garo ha kabaleng ba jong kani ka kompleks onla aban ashibun ki jing syakri ki bekamba na kabenta kipat ba jong kani ka than bat ka jela hi baro kawai Menteri Rangba Kajala layo ruban kemilut ya kir kompentrei bat ulapan pau ya ka jing hun bat ka jing sokmen ya kar kompentrei ya kani ka kam ya kani ka program ha kani ka sengi lasdang da ka jing duai jong Reverend Dilseng M Sangma balapan but pat da ka jing the de bilan da ki he Sorkar balalam khamat do Menteri Rangba Kajala balapan kut da ka jing kerku penwa jong Father Janerius S Sangma Principal jong Don Bosco College Tura hagani sengi la sakhiru daga jing don lang jong Deputy Commissioner ka West Garo Hills u Vibhor Agarwal IAS u Superintendent of Police ka West Garo Hills u Abraham T Sangma IPS bat kiwi pat ki he Sorkar. We are here in Tura at the site where the additional secretariat will be coming up, and today is a very auspicious and important day because today we have laid the first foundation stone and so first foundation for this particular project, and I'm very thankful to our religious leaders, Reverend Dilseng and Father Janu, for coming and praying and blessing this particular foundation and blessing the this particular additional secretariat. It's a great moment for the people of the state as a whole and particularly for the people of Garo Hills, as this additional secretariat will serve the people of this region and the state as a whole in many positive ways. Thank you very much. Meghalaya Post.news.